reka nongere nkwifurize kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye ubasha kunyumva neza atanu kwa tanu. Reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. N'ubusanzwe turacyari ku kibuga cy'imirwano muri RDC. Tugiye kugaruka kuri M23 yatangaje yuko igiye kubura imirwano ku buryo bukaze, ku buryo yitegura gufata utundi duce turenze utwifite harimo n'umupaka wa Bunagana. Ikindi kandi nuko leta ya Kongo yari ikoreye ishyano Urwanda rikomeye mu kinyoma gikomeye cyane yari yapanze. Reka tugaruke kuri aya makuru yose. Nkuko nari mbikubwiye, M23 yarahiriye ko igiye gufata umupaka wa Bunagana. Umutwe wa M23 watangaje ko watangiye intambara ifunguye igamije kwigarurira ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, bitandukanye nuko yari imaze iminsi ibigenza ubwo yafataga ibice bimwe igasubira inyuma. Mu bice M23 yateguje ko ishaka gufata harimo Bunagana ikora ku mupaka ugabanya RDC na Uganda. Ibi bitero bije nyuma y'amezi 3 abarwanyi b'uyu mutwe bafite ibice bitandukanye, nyuma bagatangaza ko bahagaritse imirwano bagasubira inyuma mu birindiro basanzwemo. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Wiringoma yagize ati, imirwano irakomeje, tumaze kwigarurira imidugudu ya Bunagana, ayo Kavange na Kashuru. Ingabo za FARDC zahungiye Kanombe hafi n'umupaka wa Uganda. Kuri iyi nshuro intambara irafunguye, twiteguye guhita dufata umupaka wa Bunagana mu rwego rwo kwirinda. M23 itangaje ko yubuye imirwano ikomeye nyuma y'amasaha make. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi butangaje ko Papa Francis yahagaritse ingendo yari afite mu burasirazuba bwa RDC no muri Sudani y'Epfo kubera uburwayi. Biravugwa ko byaba byagize uruhare mu gukomeza imirwano mu buryo bukomeye kuri M23, isaba leta ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye mu mwaka wa 2013. M23 ivugwa ko abarwanyi bayo batashyizwe mu ngabo za leta cyangwa ngo basubizwe mu buzima busanzwe nk'uko byari byemejwe mu masezerano n'ubundi burenganzira basabira abavuga ikinyarwanda muri Kongo. Ni mu gihe kandi M23 yashinje FARDC kugaba ibitero buhumyi bigahitana abana babiri. Umutwe wa M23 rero watangaje ko mu gitondo cyo kuri wa gatanu igisirikare cya RDC cyateye ibisasu biremereye mu gace ka Bilima bigahitana ubuzima bw'abana babiri. FARDC yashinje ingabo z'u Rwanda ko arizo zakigabye, aho ngo amasasu yaguye ku kigo cy'amashuri, abana babiri bagapfa undi umwe agakomereka. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 watangaje ko mu gitondo cyo kuwa gatanu FARDC ifatanyije n'umutwe wa FDLR bagabye ibitero bikomeye bigamije gukura M23 mu birindiro byayo. Ibyo bitero ngo byifashishije intwaro ziremereye zirimo imbunda zirasa rokete milimetero 122 ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Katyusha, mu gihe ibifaru bine byerekeye mu bice bya Bunagana bigamije kwivugana M23. M23 yavuze ko iteka FARDC iyita yikoresheje intwaro nk'izi ziremereye abarwanyi bayo bajya kwihisha, ku buryo ari byo byatumye ingabo za Kongo zirasa mu cyerekezo kitari cyo. Ibisasu bikagwa mu bice bya Kabiluma bikica abana babiri. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Wiringoma byihanganishije imiryango yiciwe abana kubera ibikorwa byakozwe buhumyi n'igisirikare cya Kongo bikagwamo abaturage gishinzwe kurinda. Yakomeje kandi ahamagarira guverinoma ya Kongo guhagarika imirwano, ahubwo igashyira imbere inzira y'ibiganiro bigamije amahoro byatangijwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC mu nama yabereye muri Nairobi kuwa 8 Mata. Ni byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gishinja u Rwanda gukorera ku butaka bwa Kongo icyo rwise ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ni nyuma y'ibisasu kivuga ko bibarirwa mu 10 ingabo z'u Rwanda zarashe mu duce twa Biluma na Kabaya ho muri grupoma ya Kisigari muri teritwari ya Rucuru. Ni bisasu umuvugizi wa guverinoma w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare General de Brigade Sylvain Ikenge yasobanuye ko byarashwe mu ntera y'ibirometero 22 kuva saa 10:15 muri Kabaya, byica abana babiri barimo uw'imyaka 7 n'uw'imyaka 6. Yavuze ko ibi bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu.
FARDC yashinje u Rwanda ibi byaha nyuma y'amasaha make igisirikare cy'u Rwanda kishinje kurasa ibindi bisasu bibiri ku butaka bw'u Rwanda bikagwa mu Kinigi. General Kenge yavuze ko ibyatangajwe na RDF ari ibinyoma bigamije kurangaza umuryango mpuzamahanga. Nubwo bimeze gutyo kandi leta ya Kongo yarahira tsemba kwitazajya mu biganiro n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Ikinyamakuru cyitwa Bwiza kandi cyanditse yuko leta ya RDC yashimangiye kwitazajya mu biganiro na M23 keretse uwo yemeza ko ayifasha. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC Christophe Lutundula yashimangiye ko nta mishyikirano leta izagirana na M23 kubera ko bamaze kwemeza ko ari umutwe w'iterabwoba. Ni amagambo Minisitiri Lutundura yatangarije abanyamakuru mu kiganiro bagiranye kuri wa gatandatu Kamena 2022 ubwo yari kumwe na Minisitiri ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Iki kiganiro cyari cyerekeye uruzinduko umwami Philippe w'Ububirigi yagiriye muri iki gihugu kuwa 7 Kamena 2022 gusa no kubaza ibyerekeye ubuzima bw'igihugu byari byemewe. Yagize ati kuri M23 ndizera ko inama y'umutekano yo ku rwego rwo hejuru yafashe icyemezo bitangazwa na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru n'umutwe w'iterabwoba nta mishyikirano igikenewe birasobanutse. Umukuru wa diplomasi yavuze ko kubw'iyi mpamvu leta ya RDC igomba kurwanya uyu mutwe. Iti tugomba kuyirwanya kandi amasezerano y'amahoro inzira y'imishyikirano y'i Nairobi yanzuye ko imitwe yitwaje intwaro itazinjiramo itazabona amahirwe yatanzwe n'umukuru w'igihugu. Ingabo z'umuryango wa EAC zizayirwanya ziyirandure. Ntabwo turi kugirana imishyikirano na M23 kandi munyizere n'impamo n'umwanzuro wafatiwe i Nairobi ngo ahubwo ibiganiro bizabaho ni ibya hagati ya leta ya RDC n'ubushinja gufasha M23. Yaravuze ati ibiganiro biri kubaho uyu munsi ni iby'abafasha M23 kandi tugomba kwerekana ko bitemewe. Turi kuganira n'umuntu wagiye gutaburura M23 akayihindura virusi ishaka guhungabanya inzira ya Nairobi. Leta ya RDC yari yatangije ibiganiro n'imitwe yitwaje intwari Nairobi tariki ya 22 Mata 2022 ariko M23 yirukanwamo hashingiwe ku ibwirizwa rya Perezida Felix Tshisekedi ishinjwa kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo nubwo yabihakanye igasobanura ko ahubwo arizo zayigabyeho igitero. Ariko mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yabereye i New York tariki ya 31 Gicurasi 2022 na Minisitiri Lutundura yarayitabiriye. Abahagarariye ibihugu birimo Kenya, Ubufaransa, Ireland, Ubwongereza ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres basabye impande zombi kujya mu mishyikirano. Ubusabe bw'ibihugu kandi bwashimangiye bwatanzwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe AU mu nama yabereye i Malabo muri Guinea Equatoriale tariki ya 28 Gicurasi 2022. Iyi nayo Minisitiri Lutundura yarayitabiriye mu izina rya Perezida Tshisekedi.